Pini am ialong rong thong kebra hinia radatum border puthak arsik jitpen kaching vaipon. All Adivasi Tea Tribe Student Association atumpen Pirang KLA May kedupon. Daithor Mini Studio Masahemalong Duar Baguri KSU Daithorong Bongkhat Kes E Chingrumpet pen Pirang KLA May kang nipon. Aprang si birta kilara do anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terang pi non arju ikha birtang tompe. Assam Karbi Arong lapen Meghalaya State Angbong give and take polisia lamdon kacheto kajoini si West Karbi Arong Meghalaya aduya hoyalong non melom suluk sodak atomon kejak. Jong si prabjin pen West Karbi Arong along li ko ansi Meghalaya State aphan ki pima klardak pen aduya hoy kido arat aphan than paklardak thek the polote non la anso se ahoy along suluk sodak atomon ke jamji angring the athema Meghalaya Chomang arat lapen pulis atum chelang si 30 km Karbi Arong alunang kilutcho kapita Assam pulis atum kilang dun prong laki kamang hunang jia lama matsia velu. Lasi amut pia lama bangki council kachari atumko ansi Karbi Arong along li Meghalaya aphan kahodai ma paklardak de tiki labang solam insam un e pusi pini aruni phai krihini bhomtar ni gangsam apor APHL sia teripia maipu je ai kathar amithanga bohalong Pirang KLA May kang nyahut ning jepon. Karbi Arong pen give and take agreement ateng pen kipitang along li nang kelang la pen nang kipun la son alatum la pen halatum ateng pen si administration ke claim popular kom lo la si long le Karbi atum along le ta halatum kipun ka do ve pusipu amasi halada si bohong lo jarso je chok hoi hoi lo amasi Robertson Timung Lawrence Timung asopo bang aphan ke aphu theng wak lo ke theng ke Chomang pi pusipu amat la long anu ka pregatum da theng dun lo ajaha ka tum halatum ki puateng ke Meghalaya police tum sita civil dress pensi ke bang puelo ahok lo ne pilone la pen Assam police tum bang ke aphi se ke ledun pusipu amasi aphi ledun sita Assam police tum thanda claim kledet lo Karbi tum hasin nang tum dam sarak not paji puchak posi muni tum thiyelang hem meri chekeila la pose la kapa vedet ya phan to ke la a area konar lama arong ko lo lama Meghalaya phan ki pitang la pache non pache thang sarak nahi pache thang sarak pen kerap dun thu a upai vedet lo pot kerap dun thu api apar ke ilitum upai vedet lo athema longle si bang ilitum a council dum chi pidet lo ilitum BJP atum si la claim det lo itum longle pidet lo Meghalaya phan la posi iligenon ke khang nun ji ta upai ve a bidia ve athema ilitum election ta ke hai tum kalidet election ke hai tum si democratic ja kongdu alang litum la alam siha Meghalaya ka arju charji itum rat atum alam enne ka ning yedun ke bang across the jala ke la posi ne liga choning rilo council tum la di paje thang sarak ni kololo arong kololo area si Meghalaya phan ki pidet lama la helo ala lama bangela pulo hala give and take agreement along Karbi Arong asor phan ke thang da than thede seta ilitum a autonomous council atu tuliram rong hang ke hai atu la pen MP ke hai la pen haladak MLA ke hai atum ke chini ji alang litum da ke kroi dun tang lo pojo alang litum chini ji amasi la than thede pen jok si hala hada ka ye chok ye theng do ile nitum APHLC pen ka choning rige la Karbi Arong Autonomous Council atung alang litung chini do no pojo
chini vek lo pot la si alang litum rat atum han pachini serak nai kololo arong si kololo a angkang si kololo area hei hui si Meghalaya aphan ki piluma labang la West Karbi Arong ana thobang pachini serak nai Non milom suluk sudaka puthak ahoy ke dua Karbi Aradatum aning jikhangun isi pini jingki chingwai ponlo. Lasi penap di pualong ahoy lama puthak chingwai chingsai ponpo. La sojok bangi thoma tuma phan toy dun pu pusi cheparai pon. Labang solong inglong pho KSA lapen KSA Central Committee lapen Samson Teron KSA tum chetong du. Hok bet ke cicini nang bang kelalo. Karbi Arong termas konsil fan yong he tum samsa tak kepat he tai tum lo. La ba tum cicini nang pot. Ni tum sinang ka pat he pot. Ni tum nang tum hanang pas sun un pu bang li tum long ini cerot khut nang gi. Tuvia jo porphai krisi malom khandulia Chomang atum rang sinang katengkheng Japan sai claim lo. Seta CRPC 144 atum keton kapang chimpi ka jok kadrup lo. Ki claim nang dia phan ke tum pa claim nang ko si election ka pathur lo anu tanur phan tum ke MPML ka selam lo. Sita pini hala tum bang ke wang thu hai he ni tum si wang tu nang ita. Karbi athum kisung bang ke nang che char che tang. Lasi pini dak ke doan tum han ka chuning ri la hello. Nang le tum han ele ing samjin ban ka chuning ri kang la hello. Ele tum ining ki punga hut pomat kalili kalang lang ele tum claim tabre bang nang ni. Itu madu tinta India kacari arod alu attack itu ni lasla ron alu tek situng tunang. Lasi itung ning hangaling klem tap klem pulu amat sini itung ke la pulo po amat itung ke mo ke nupak suwak arti cuho kambang itung ke klem nang ne. Lasi nile tum ke ase itung ke nangar jab dum thibi na itung mathari. Nile tum pan kahe lo pen nili. Niri bu bangke non la son kisung apor hut bangke la lori kisung apor ke kisung apor hut bangke alang litum dak bang pen Radapan aninga bathe la pen alang tum arsik jit pen asai keceklem halabang so kedos asonde ini sampiji polos non teglong le sitami penap dipulong ching wai do pu labang arjulong pen masa oh ini the dolon ta la solution bang betik bang ke ini samlo pu bang punodak Ben isi bangga pulo. I just want to request the government of Meghalaya to stop instigating their people. What we have seen is like the people, the miscreants from Meghalaya are being begged by the authorities. What we have seen. So like and then like. Till today, after incident yesterday, that one of our brother was being brutally attacked, and like he's in a very serious condition right now, and houses were also burned. We, the people of Karbi Arong, are still maintaining peace, but it should not be termed as like we are cowards. We are not cowards. We can retaliate. And we can take to any steps, but we are still maintaining our peace, our calm, hoping that the situation doesn't get worse. And like we also appeal the common masses, especially Karbi Arong and Meghalaya bordering areas, to just maintain peace and calm. So that like if there is something worse situation happens, the people of the locality will suffer, and the trust of both the communities and both the people of Meghalaya and Karbi Arong will diminish. Thank you. Bang puali lo jitu tarik re proxy April acik lo ladak am long hala get council entry tax get ki bihala so a get itum ajak orlang no Chomang atum labang so a get na pahino dak hala so ni pensi nil tum ladak honklung lo lasi patumi abang si tame nil tuma members tuma bang holo pu arting na si duty claim da ma phisi lapu bang malam so la sona lam ki nang dokok lo lasi patumi alam ki do matil tum kaching hon Karbi
abang pu areng ke sudu na pot bang ke niltum tami ningduk cipilo lapen hala bang so put hakalong dagara tami ningkipung kadu ka we jitu hala tumpen apatai na katengkheng pula so ningkipung ang isi ke par ang dengdo lasi ni tum karbi arat ke kai ke tami monsa ma phansi Kabor i lasi pinis tami tum ladak koson si tum aron arkan kipin pen ili tum alang ili tum pen itum odlang no Chomang tum pen kachi defense do nima lapen ili tum along ri koson si cerai kom theki mahala haya puthak si pin ili tum dak chingki chingwai pon lo as konsil kecap kacari pon tim Karbi Arong fan ithe kalju kang tungai lalo tim Karbi Arong kachi pukai kang intang pik intang kring pu lapen ke abatai tin tame ade yang chun loi tum Karbi Arong leke inchi sita bang aphan pipe pu lapen abang ke itum kaching hon tuliram rong hang kapre along ri along mai meeting kidun ason si intum thek long tame ladak aduyo khoi long bang ke April tarik re proxy pen pini ani an lo tame lam thi si vela pen ladak kachi wang we bang ke nitum ke lake Karbi lu charlie song pen nitum Karbi Arong tum mas konsil ke japon tum phanil tum jasimet pet CM sar phanil tum pen ningduk cepak lang lo lapen mi kai te kang lo bang so mi kai det pen ko du thik lang itum kaching hon itum Karbi Arong Thomas Council itum ni rina terang pi lang li pai birialong isia la thesu ke dok arong alang li tum phupon etlo amase chok chilo nang target ke patumi tadulang sorong phan mi ke kai ban senang target amal hala bangke ni tum ka cherai dun pana yok selong le lo amase alang tum bangke news ka chipi bangke Karbia atum Khanduli arong nang kai tek wang mase ino da Karbi tum ke aring sudak lo puselang itu pu lasi man ka ni tok man wa kwa man wa penbena lo pentip chapi manin man ka jingja man kam ni na nin em te gi perlok da Khanduli gi perlok yong ihi wo poi ki san gon rungut wan li thang ka te trap yong ni Karbi ni dap ne te ketika keper wa sok hom tara da pensi ki kejak dap ne te halor kate ki liku biang hete ka torich lum de te de mot wan ki te de li wan ya cho ya dat ni ki bru yong i kam doktor yong i Albert Timong te de kaliang yong i man ka dayo ka jing sniaw ong ni ki mekhlea news ong ki Karbi wan da chnong Khanduli umut i thangyung tumut i da kaliang Karbi jing thmu yalang ka bhaga li cho ya dat la ne thangyung ye chnong Khanduli itang ye maya i dep sngi re nei bha i chi thaudon o chi thaudon ga bam ka di shrup man la ka sngi te nga karpat ya phi kini da kaliang media na kaliang ka mekhalaya le mut da kamnin kam fake news mhoi man e min tu shaprang nei bha la gam ni kom e phi te mut kam wa pen kopding ni than yong i te ka te to man ka jing pen tib la ni kwa pen sniaw ya phi ki chnong Khanduli la ne waro ki jentia le moro mekhalaya du ka te ron hi khuble shibon lapuan suluk sudah kan ke jawab kita me la cerai dunji pan administrative ahin ben ko kini tong sekor pan na cerai din than opson dolo ma hoklo dolo along tum dak du iglo mothe mo hajong tan lipulo dak ke do bang i nut IC do sing son pudo maralang li hem family apran memerem lo son si lo mara hem chedam joy amasi tu melang li bang nang li under chat lo athema alang li chethan lo je la sona bemar du jim ni ubang ni ta chini net lo kachong hong bang ni ta thek thadat lo masin li hem chedam nang joy lo la selang so phisi kotana nang du kok lo setan li tanon pen phrang bang ke lo bang so dim durwer po pen ka do ka we administrative pen nang tum public tum pen ni tum pen corporation nang ye phan bang si alang li ni tum ta chuni ni ponik lo Pinipor Phai Kri Simalom Deopani Torich Lodge along All Adivasi Tea Tribe Student Association Mati AATTSA Bokojan District Committee Atumpen Lakha Ingarapli Deopani MEC Constituency Sorbon Telenga Aru Solam Ki ke Klang Rokapathak Phirang Kiamai ke Phapon আপোনালোকৰ কিহৰ বাবে এই সংবাদ মেলখন মতা হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছো যে দেওপানী সমষ্টিৰ এমএসি শ্ৰী শ্ৰৱণ তেলেংগাই যি কৰ্ম কৰিছে যি নিজৰ ৱাইফ থকা সত্ত্বেও সি বেলেগ ছোৱালীৰ লগতে সি অবৈধ সম্পৰ্ক কৰি যি ৰিলেশ্যন ৰাখিছে তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি বহুত লজ্জা ফিল কৰিছোঁ এই আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ কাৰণে অতি দুখৰ বিষয় আমি এই প্ৰেছ বাৰ্তাৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিক্ৰমে আমি গম পাইছোঁ যে শ্ৰৱণ তেলেংগাক ইতিমধ্যে
সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আমি দাবী কৰিছোঁ যে শ্ৰৱণ তেলেঙাক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে সমাজৰ কাৰণে এনে ব্যক্তি কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে এজন জনপ্ৰতিনিধি হৈ পেলাই যদি এনে ঘৃণনীয় কামবিলাক কৰি থাকে তেনেহ'লে সমাজে কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে শ্ৰৱণ তেলেঙাৰ যি নাৰী কেলেংকাৰীৰ উপৰিও সমষ্টিত যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি আছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব শ্ৰৱণ তেলেঙাই দেওপানী সমষ্টিত সাংঘাতিক দুৰ্নীতি কৰি আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শ্ৰৱণ তেলেঙাই বকলিয়াৰ সঞ্জীৱ নায়কৰ নামত তেওঁৰ অবৈধ ৱাইফ ৰীতা ওৰাঙৰ নামতে বহুত টকা উইথড্ৰ কৰিছে গতিকে এক উচিত তদন্ত হ'লে সকলোবিলাক কথা ওলাই পৰিব গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এক উচিত তদন্ত কৰক আৰু ইয়াত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত Non kachari bom BJP government atum pen kiduk de atum aphan asona scheme deng pongsi pipa jirpon bomlo bonda Karbi Arong inglong arlok kidu prong atum lahai scheme ke long dun dia tum du ulang la sonsi la khaing koi rapho nilip ke parlu lower tarapung polling station parlu sai taro arong amikar seming tia tum kiduk thek tik an ani om ke chulong je phan bang hemalong sai chongda dam nangji bonta piniar nianta government pen ki pi ke rap kapa jirpon pu ave pin lang Kedamtang MEC kiliga hota BJP aphan vut jogdun si MEC pubitrorong pi aphan KEC MEC pamandun lo. Bonda non MEC ang hoy ing nidet pena pipi niar nianta thanga kerap long dun de pin lang. La si KEC along kedo ke thegi ding atum local MEC pubitrorong pi atum aphan nangra vek tha pusi ka chuning report. Dolamara pen sem singing ling karbilong rebirta. Longan dede. Acha nong ente nang tung ki sar pi lo ki kri lo ente la so long ake sar atum pham poisa pa nong do achik lo ban baning kan si pen pu all is pension pu do la so poisa nang tum ta long don de ma longan dede ente nang tum dokumen dong abedet la puma dokumen do Aadhaar card do ID do passbook do oh ta longan de lang de acha job card ta ave ke poisa long dun ma job card poisa ta long dun ma ne ke job card we la ki sar ne oh ta long dun ma long le bo su dak an ja oh ta zero ni na julang phi mane naw nang tum la hemrit ka ve pu thak nang li la ke the ke ding thoma MSc thoma MLA tum phan e ke ne ku pi lo chuning ri ke thanu ye son to nang li klar dakman phere de pi man than tha to ne li te ning wi ye bang ke la direct he ma phan ke hala chu ning dam lo ka ang than ni pu lo phu to chi ti kang lo ne ke ni phan nang li ke lo ho the bwa re ke ave pula si ni phana sang thu si na than ma la ni tum gen min ke la he ma ba em bang đi to cho nang li men nang li kor je than tha semeng ti di dak nang li non ke dun ma rong ke arong men ke ang ani li tum la nang thek long lo nang li to hem ga do ka vi kiduk punon avastha ve pin non ning kreng bari khata nang tum kiduk nang tum puriar theping ma da ka do non theping mane la somar he theping o bang an lo somar bang pho nang li nang tum ba hani bang proxy ta la so hem long si ning kreng bari khata ka do lo ga acha ante no nang tum hem so punon ka do ve punon long de den ma la long de lang di ado ga do ma la jo ni tum ke ave mal ho do dokumen do passbook ta do Aadhaar card voter ID anda do bo oh tame ente la non government pen jipi bom ke lang ken nang tum long dun ma lang la long ande de acha ante job card ta do ma job card ta do de ka do ga ve non mar ka ve pin ke lang pen la hem mi ri ran ve lo bodi nang le phana ju lang la si non la pu bang heni la da ing ti hema sor pulo la si documents ke do es name do ka do ve ason namung long le det pu la si la so lam a hok ma kan hok he manang lit klar dak pen thani ma alam ke hok dokumen ka do ka ve ke chok per to ma ke ne kenang yan ke doket lo tame isi non hem su ta do tame nang chon chi chola tame la bang longi pule
sila bang ning thidun lo pen an bang lita bo ipidun po abang sige palong nan doi phan ke klase na Pini aruni phai krihiniarni lakhain karatro Duarbagri constituency ang kangpi Daithor mini studio masahemalong Pirangkia May kangni Duarbagri KSU Daithor ong bongkhat KSA Jingrum Petpen Pirangkia May kangni po Pinilabang so Pirangkia May kangni po ng koklaki Jesamet ke soni ke jongpon Laki lakhai si Daithor ong bongkhat ke parlo ang kang alom High school ME school student atum mobile phone school ki dunahut ki orpon krai ki chelondi lapen ki apia po mati guardian atumta chilang dun chok sikimi lakha hini pen ki lapurong bongkhat KSA mai phu Robinson rong pi pen kaning jepon ki Ladakh Golaghat district pen kachikoi not Daithor government model degree college along pini pen phong nilo kaching waipon national education policy laso Duarbaguri mati Karbi Arong ang kangpi atumta jehon dunangji athema ilitum property lo lasi local student atumta dakamatsi admission nangji labang so college ki jehon dun vek nangji pusi Robinson rong pipen ningji pon laso alam ang ton pen arjuik sena labang so mobile jone no long litung teknologi social media long kami kemi ke nuri klang do labang message no picture lukte labang hang kisu ng video kabe same non arta ka be penang sila latum reels ka sila hansi labang so mobile endrong kachali hem ta bomot sitame on uniform pen labang Facebook ka post long hansi on uniform pen kunane chimki thang lahe amhor ka cheneti lahe hansi pathi rong lipu deli tum quality edition na gachara hang ka le kasi achuni ri bang lahe no Kadu kami school lojari samartun stame dum pemi nangi thek pemi ni so porsi government pen non ki pi lai hoi aron stame pinkhat no la pen kapre abar sai ki jo stame people sitame non por ma ke ni tumi pui bang lalo jong se ri tum kachari anat ave li pung te ri tum kachari na chiung he la pen adi anunde li pung ri tum kiwa ila por na hos stame ato anu no stame kan ni dum loji aphan adim ave detta hai kasi ni tum organization lan stame li tum non kiwa ila por stame na so school kinong check and balance ibiji falutum chirai ponji kan person na school tinalo sa si unan pen notice sa hisab si tane mobile ban kapa ene de fancy junirilo lapen labang so ar tu ban elitum organization to unpen kilang vek di lapen lang meri hala dang kali public tum sa lagat na cooperation to nei latum tame to do nei lapen hala public tum thek lahu sa ne KSA tum ta ko nani organization ban si information pinang lang bang kali de nei ate ala tum male dun bisa chok lo je so na tum non phone yen arta bang kala ko timma bang sami school aport bang eno ni abang tum product pen anu tum kan bachini asi labang so me se sa ke all for ding long pen chenglok ahok pe bang tum Daithor ang kang pi along kidu deuri Daithor along chu kadu ka bela school atto manu kitu anano sami ME level pen LP level high school level sami ata ligi matum bang la on school na huda bang ke mobile phone ki ene te fancy tuniri party lo laso lo bang Pinya birta lansi kangton lo kardom